Talafalava, thank you for calling the doctors. You're speaking with Dr. V. How can I help? Talafalava sungal fo mai. O lo ingo tani yeru. Ai uovile atu te oi. O te fia fesili atu mata upule ar COVID se fulu maleiva. Whaatai lava molo vili mai tanielu. O ani o fesili e winga i whaamai nei COVID-19 fumalaiva. Lea lea wha mai ur COVID se fulu maleiva. I o le coronavirus. I o se siama te le. Mai ese siama e mauai. Ma o siama e mafuai whaamai e peo le fulu maasan. O a unga ur COVID se fulu maleiva. O a unga ia o fiai. O le fever. Manawa tata. Tafi le isu. Tinga le ulu. Tinga maso. Whaafau ma whaasuati. Ni niwa. Po le mai taitango o fifo. O a unga nei e le whaape o e a fia le COVID-19 fumalaiva. E tutusa lava a unga nei mai si whaamai. E sili atu una taatele. E pei o le fulu. O le tau le lava le maanawa. O se whaailo o le pneumonia. Ma e tatau ona wawe sa ili fisosoani le whanamai. A whaila ua e mau le fulu. Po a unga le COVID-19 fumalaiva. Viri lau fō mai. Po le healthline i le ovanu se lau. Ono tasi. Tasi ono. E mawai se fautuanga. I siaki e whai. A whela pe au fialu e whale whaatau al matuainga. No fa whaale leile whale tanielu. Viri tangata o lau a inga pe a whimana o mis whaatau. Ona whaile iai. E tuu le whaatau i le whai tuto o pito i luma lau mauta. E tā ua le nofo i tutono o le whale. Pe a whai o ia oe ni a unga nei whaama. E whioni au siaki e whai. E tatau ona siaki whaatolu oe. E whaalango lava i le awana na maua i le siama. Whaamone mole, vile le healthline i le owaru se lau ono tasi ono. Ma fesiri se tangata e mawhai ona tautala wha Samoa. Pe a umana whai lau siaki. Po lau test foi. E tā ua le nofo le leil whale. Se ia maua mai le tali o lau siaki. Whawhetai lava lau sungar fō mai. O lea ua au malama whawhetai. Whaamone mole tanielu. A fia malama atini. Vile le healthline. Ai whawhetai lava mono really mai. Whawhetai doctor. Whaasai fua. Encho.